Ako niste znali, u Beogradu postoji muzej čokolade u kojoj možete napraviti sami svoju čokoladu. Pa hajde da krenemo sa turom. Znači, na samo 10 metara od Knez Mihajlove imate ovaj fenomen, prelepi muzej. Sastoji se od 4 sobe, ovu prvu nisam snimio, ali evo nas u ovu koju sam snimio, to je kako je čokolada dospela u Evropu i ovdje imate gomil nekih lepih čokolada da isprobate. Da, u predsuplju koji isto nisam snimio imate gomil nekih figurica od čokolade i to velikih figura i kao što je ova figura, recimo čokolade. Tokom cele ture u svakoj sobi možete nešto da probate, neku novu čokoladu i postoje 4 vrste čokolade. Pored mlečne, crne i bele postoji rubi, neka rozikasta čokolada koju sam prvi put probao u ovom muzeju. I ove čokolada u Jugoslaviji, na ovom zidu ste vidjeli gomil nekih čokolada iz Jugoslavije koje su baš relatable i ovdje na kraju imamo radionicu za pravljenje čokolade, gdje možete samo i da napravite svoju čokoladu, ljudi. Možete izaberete da vaša čokolada bude crna, bela ili mlečna, ili mešavine mlečne i bele. Ja sam pravio u mešavinu. Ceo video imate na mom kanalu, tako da obavezno pogledajte da vidite kako sam ja to pravio čokoladu.